çıkıp şette jiyilip oturgan eken. Ani bizdin hökümet çoğundur kelip süйлöşüp bunu nime koy kelişim kılıp süylöşöbüz dese olardan bitta nimesi var. Şu hökümetli güylep çıkargan bir tentegi var eken. Şol ap çıkıptır eldi. Hökümet ketdi, elder ketgenden keyin men özüm beti kelip çaydı içtim da jokary çıktım. Jokary çıkıp tursam ele ballar aytdı, traktor kirdi jerge, traktor aydaşты başladı. Biz Tacik'te traktörü başladı. Taştın traktör kirgen. Keyin biz jugurip düşüp şu traktörü çıgarak dep biz özüzde qorup kalışыбыз керек. Keyin barsak olar taş putalar başladı. Biz azırağıda sekin küçük arqar jıldık. Keyinle koyup kettik. Muna жақсы рахмат мына программа басқан начальниктер, солдаттарға. Шолар айтты, akalar dedi, tüm turunuzlar men özüm süйлөшөм dedi. Олар şu mezgilde süйлөшүп атканда ok çıkardı. Ok çıkardı. El şunda daha koyup artta kaçtı ana. Şu taş putalaganda bizden taş burgadı. Olurdu ok çıkandan keyin biz artta kaçıp tursak. Keyin ok çıkandan keyin kaçıp turatırak. Примерно qancha 1 saat atıştı. 1 saat atıştılar. Atış bitgenden keyin şete tursam mana yoqda töp jönödü. Aytaveriңiz ага. Keyin tütöp başladı. Aytsa işte ballar aytdı uy kuyup atatdı, jugurip çıksak uy kuyup atatdı. Bular arkadan kelgen bir biyaktan keyin qanday bolgan biz özüz körbedik. Kuyguzub kaçıptır. Үйүңүз өрттөп өттү. Örttü. Nimeler bunu Pajarniklar. Pajarniklarga men aytdim çalgıla desem şetli bir iktaşı çalgan eken. Pajarniklar ham bir 1,5 saat 2 saatdan keyin keldi. Bu kuy bitkenden keyin. O kelgen olam shilankasi kalta jetpey bilmem. Qisqasi kuy bitkenden keyin u yoqqa suv sepib ketdilar. Qancha bola chaqаңыз бар? Men 4 ul bir qizim var. Bari uyda жаткан беле түнү же коркуп сыртта жүрүшө беле? Kecha taş uruşda bular qaçıp bu uyga kirgen. Taş uruşda qaçıp kirse ok chiqqandan keyin bular şu uyda turgan. Anan atam joqortdan kelip kelarsa 3 ta soldat bala bolgan. Uyda tunday den bala chiqqan ketdi depse siz ketering biz bala chiqqanыңызды nevreleringizni biz alып чыгабыз деп şu soldat balalar kelip жашырып башырып кычык-кычыктар менен алып чыгып берди. Үй өртөнүп атканда балдарыңыз каякта эле дегеним? Наркы үйгө качкан. Качып кеткен. Балдарыңыз көргөн да ошо буяктагы коңшу мамлекеттен келип көргөн. Атамам көргөн. Азыр эми толук күйүп бүтүптүр эми бул эчтеке калбаптыр эми. Арман кимге айтасың? Эми кандай бул үйгө эми мына Nemeler kelip atat, batkenden çoğunlar kelip atat, jardamdaşabız dep. Buna jardamdasa жақсы болады деп. Өзү араңдан курган болсоңуз керек үйдү дагы. Мен азыр келдим 2 saat болду. Келип көргөнүмө. Буга чейин каякта болдуңуз? Ошондон бери качып жүрдүм да жокор. Кеше мына жакта жайшынып турган болсо да ок чыгарбасын деп. Эскертип турду ок чыгартты. Дагы бир үй күйдү беле? Каерде ал үй? Же ушул бир эле үйбү? Жок, бул мына үй кече биринчи мунусун өрттөгөн. Бул чала бүтүрбөй чала өчүккөн да. Кийин о 3 saat 4 saattan keyin мына ушул күйүп баштады, жалын алып. Бул үстү түшүп калган мунун. Үстү түшүп калгандан кийин мунусу жалын алып баштады.
Yine o tünde de otursak daha pajarını geldi. Pajarının ama kelime ayıttı buzulup kaldı. Buzulup kaldı. Buzulup kaldı hem ben ayttım tegile koyulayım boğan iş oldu. Kuyup öttü deppi. O küyüyen bana boğan şunda çok. Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу ага. Ben Majitov Esen. Ушул айылдын тургуну болосуз, э? Köktaş ailenin turgunu çekköөнөн. Бу жерде кайсы мына жактан келиштүү көбүрөөк? Bular Же бияктан жол барбы? Бу жакында турабы? Жакын болгон үчүн да. Уже Тажиктердики да булар. Бияк уже Тажикстанбы? Тажикстан var. Егілген жерлер бары Тажикстан. Мына фундаменттин нары жагы Тажикстанбы, э? Burada granisa burada olgundur. 1 kilometre. Burada alısı olanda kırgızın jeri olası da bu жерler вообще асы да. Тажикстандын баягы чек ара кызматы бул Тажикстандын жерине айдап баштаган үчүн чыкты конфликт Kırgızın деп беришти да. Биздикилер аныкталбаган жер деп берди. Кайсы бири туура? Anıktalgan. anık Anık kırgızlık ol jer. Анан ошо эгес ошо шетте жашаган адамдын документи бар колунда. Документи бар. Кайсы жер ошол жака барабыз азыр, э? Артада алдыңыздарбы? Ооба, аз. Ала турган нерсени алып кетти. Могу телефондор турат. Каяка? Bir nerseni alıp ketken de anan götürüyor. Телефон бияктан мына керек нерсени алып кетти. Ким алып кетет буну? Ким кирген бе? Тажик жараны алып кетти. Мода айнек болгон. Мына энектен кирип, Алып керек нерсени алып койнун, алып кет. Яйлордун баарын алып кеткен. Алып кеткен, калааны күйгүзүп салган. Буну кайра кантип алып алдыңыздар анан? Бул ушул жерде Жерде турат. Жетишпей калган мына алып Жетишпей кеткен. калган биздин немелер келди да, жетишпей калып алып кете алган жок. Мына коргон азыр Тажикстан, э? Бул Тажиктики. Тажикстан азыр, э? Могу Буягы Кыргызстан. бизге карайт. Биздин майыттан аралыгыбыз пограничниктер биздин майерден өтөт да. Мына жерден. Баягы неме наряд жүрмөн жүрөт, э? Жерден жүрүшөттүр. биздин наряд ушул жерден эндирет. Эгер жетишип келгенде бул үй күйөт болчу да. Өздөрү эле айтышты, биз кеч келдик деди. Ал жакта болгон. Азыр эми бара-бара Азыр мына жерде үй жок болуп тур, а бу жерде. болгон. Алардын үйлөрү каякта? Үйлөрү Ылдыйрактабы? Ылдыйракта. bazı bette ben daha bir nime aytayım. Bul ona jellerim bütün Kırgız'da karay turgan jer edi. Mana shu o'te dama katta arık var. Yol var, arık var. Şu arıktan yukarıda Kırgız'a qarashlı jer edi. Bular 8 jılıp keldi da endi kelip şetke taqalıp. Ko'rdi şetke taqalgandan keyin hem bizge daha naqqa denak qılıp biz ham daha şiyaqta alışыбыз керек deb. Mana nemede keçe Cengiz Parpiyevich'e telekten ilgari. Mana kelip aytdı, mana jeller dedi Tajikka ötüp ketiptir. Bu Tajiktин jeri dedi. Kantip эле bu Kırgızdın jeri bolup turup Tajikka ötkөрөт. Sek ötü özünde arıktан asıl jer var. Biz de şonu almaştırıp de bu жерди силерге алып беребиз дейт. Bu jer Kırgızdыкы, o jer Kırgızdыкы. Биздин өзүбүздү шапкабызды өзүбүзгө кийгизгендей кылып кетти. Азыр аны энди şunun malumatını bergen bu yaka, malumatını bilip alıp endi kelip tiyişti başladı. Ошо биз Жеңиш Разаков кеткенден кийин башталып атат да ошолчу. Кеткенден кийин анан булар укканды келип ызы-чуу кылып атат. Бул жака кайерге чейин барат анда? Нар жака. O ketet. Туура кетеби? Кыргыз чегарачылары ошондо туура басак ушул жактан? Бул жагы уже Тажикстан болуп калып атат ошондо. Өзү кача бул жактагы мурда Кыргызстандыкы эле. Кешеле. Кыргызстанда болгон, биздики болгон бияга. Кыргыз артка караштуу болгон. Түшүнүктүү. Так, дагы бир-эки интервьюларды алып алайлы кечеги окуялар боюнча биз азыр. Ол мага ПП'ни көрсөтүп, ол жок болуш керек да ошонун бийликтегилерди. Onu jokaraqtan kolda otursa, ol kelip alıp, mana bir жерге kelgen eken, bu jer Tajiktiki dep, ahırı kaltak jegenden keyin Kırgızdыкı dep ne kıldı. Öz kelgen осы регистрдин башчысы. Гос регистрдин башчысы? Башчысы Абдиназар Эргешев деген. Азыр мен айтайын дегеним, азыр сиз айткандай болуп атабы чындап эле? Мисалы, биз келерден мурда мисалы маалымат каражаттарына маалымат бергенде фаланча кишини
жамандабагыла, түкүнчө кишини мактагыла деген көрсөтмө болуп атабы? Аны yerden al hayvandan şehirde hakim gelip özü oturup al. Hakim familiyasını da bilmem. Birinci yol görüyor adam hakim gelip bu haber alışım. Onu yerde geçen 3. ayda seli oldu. Hakim da keptir. Ders gelip aldı dualın arbuzulduğu deptir. Bu adamlar dual cevap eken. Egini. Egin ne oldu egini? Kaldı bardı. Onu kim haber aldıdır? Kayсы Mana döngden ara görüyorsun. Onu yerden başladı. Geçen bardı da sagakile. о ал жерге Yetegi var durup yürüyüş yer olan barıp көрсөң. азыр барабыз. Мен айтканым кимди жамандабагыла деп айтып кетти, көрсөтмө берип кетти аким. Бирөө жарымдын аты Жеңиш Разаковду жамандабагыла деп кетти. Билтегилерге неме кылып, мына ушундай болуп жакшы чечсиндер да. Кел олар аман жерде мына дуалдын аркасында неме кылып алып туруп, солдаттарга атышка уруксат жок болсо, олар бечаралар качып жүрсө, команда жок деп уларга ham жашоо керек да. Окуучу өлсүн беле. Окуучу өлүш керек, калыш керек болот. Таяк менен уруп автоматын алса, камалат олар. Атсаң камалсаң. Мылтыгын алса, немесең, буйрукту аткаласаң камалсаң. Солдаттарга да кыйын деңиз. Солдаттарга кыйын. Кече атышууда сиз барып элеңиз биякта? Жок, мен болгон эмесмин. Болгон жок белеңиз. Демек чегаранын маселесин тезирээк чечиш керек экен да биринчи очередь, Ular Madmarov degenden ketip jok ele bolish kerak bo'ldi. Nebe bo'ldi? Akram Madmarov. Allah şu nebererini o'run ele almashdi da bu qayaqda kelib oldi bu elde. Эми мына конфликт болуп атат, утур эле болуп атат. Мына кече дагы жаман иштер болду. Бир бийликтин мисалы өкмөт тараптан бирөөлөр келип, чоң бир кызматтагылардан бирөө келип бизден кабар алдыбы мына bir sutkадан бери мисалы? Келип аткандан кийин өзүңүз жаап кетип атпайбы? Күндөгүлө мындайча болот деп элем, жазды. Төлөйбү. Лишни мага бери бесел келген төлөгөн эмес. Кайтып жеримди неме кылып алды. Кимдер келип кетти мисалы? Сиз келди деп атасызбы? Аким келди, азыр МЧСтен келди, Красный Кресттен келди. Аким губернатор келдиби? Жок, келген жок губернатор. Кеч келген жок губернатор. Бары келген. Губернатор Баткен облусунан бары органдар келди. Кеч келген. Бары келген. Түндөс келген экен. Азыр буга чейин такым келди. Азыр онда ошо кече талаш болгон жерге барайлычы онда, ошо жерди көрөлү,